Oh, Mara. Po wakwero ni udonga mier po chero protesting me bedo president mi Northern Uganda. But kit maneno kede kichako kiganko. Kichako kong kiganko. Chake ni udonga chero katedlo da. Uno gang racho ni kok. Pade racho ni kok. Ginu mama bay pade pe. Ginu mo kiken ma bay pade peke chake mudonga go wetela. Man gina mira wachi o ma bay miri ngeo. Ni ginu mama bay di pade peke. The whole pade. Gi mama bay pe. Come di town pade kenyu yo kikeni di town pade kenyu ke nen. Ne we yo gang wala tanya. Yo right. Pade town council liken inene wachi trading center mo kiken. Chini ngome ti wacho wa. Peki chako ke gang. Onki rojo gango. Kadon kicher ka rocho kamo kena ni. Piwa kwero ni mier po chier ka protesting mi beru president mi Northern Uganda. Yes, ubitime. But kong me achiel kudoka e parliament kuchak rocho pade ni tiek. Pian pade peo weng. Pade peo weng. Wanye bene pe winya. Pade winye log me gang kwan. Log me piem ngwech. Log me piem we. Man ko bede siye. Pa winyo do. Pita time. Chingo meti wacho wani. Oh, udonga kwa ngongo. You don't have to go back to Pade. And start afresh from home. Mir ko chake gang. Ko yue di kadlo. Kado kadwa. Anisha chero. Ake kan mi chero gang wala tanya. Aburi yo. Kuma ka chole bu kenyu mi chero la tanya. Amir buri kin yo di lumbene. Yo pe. Yo raj. Piyon pong pi. Tide wacho waningo. Mira wacho di the entire Pade. Ginu mama be peye. Ginu mama be peye. Luwila bidari pa this parliament. Udongo bidari parliament. Do you ni ginu bichako rato Pade ni ti. Pian Pade peo weng. Peo weng wanye bene pe winye kamo. Chiri chako chirtelo jomoni ma nyimi nini. Chake nini. Pe chake. Pian ki bichimi ki kuno ni gangwuti kuman. Why are you here? So ko logo gino mo e social media kan ko log gino no ko niang. Ana bir la Pade. Angeo ngoma marat ki ngoma be. Ki weng nyen widana donga